Gikundi kiria kiithiritwo ANTU Kathumba ikiendekithagia mututigi sniper igwatira kioto Nandi nibaririte rwaria rwa gavana Kawira na mukuru wa Murega Baitu gukona gikuo kia Bernard Muthiani kana sniper baugite nibagwiritwe nontura muthia gavana na umirite werune na kwariria untu bubu wengwa na mukuru wawe niarabagwita na mbere na kuga mwana bu gavana noranite kurega kunganirwa na muthuro jo munene ni untu MUTONOINA ombite kinya kurikwa nkurukini mabisa ba DCI nyuma yabo kuga bari no kujibwa kungana kumuthitanga ni arabugite bo batine ino ndi bageta na mbere na gutetera amona gucwira mututigi kioto ingucokeria gavana wetu nkatho na arua nontu bwa kumira na atwere akiri igita riu rionthe na akaumira agatwereca mantu ja sniper na akagweta sniper atarara gwetete mwankare ya sniper akwire. She is very clever na kondenya gukana MUTONOINA acoka kangarata na kaire akauga MUTONOINA narekwe. So utomba kuthona double speak. Marauga ugu kwirwa MUTONOINA acoka akaura MUTONOINA na gwati mundu tunengerete office is very dangerous. Nomba kwithwa athuki mutoto tekumenya. Nondo waria too much giving nothing. Batu ngavana kethira mutojo waku ajo kurekia tukaromba bara baketha betegaira bara bagategerwa ntuku njumaine nyagwotegererwa mutojo waku ariku o au nonto muntu ontho kinyare kioro aringa mururi ni bamwe ba ikundi kiria kithiritwo kikithiatira kioto kia mututi Daniel Muthiani wijikene ya sniper rurari ntuku ya narua bari na family yawe na kwithirwa akionania muthuro na rungento runene nontu bo kuringithanwa na ikuo kia mututi sniper bibi atuma atura noruru na ngenti muno narua norona MUTONOINA awikwa rumande na njumaine erwete akathimwa angatikari na nthu bakithithia yabathithirie kou Madam Governor ukiririra mutonyu kworo ri moyo kiuria kiria kinene ina wa sniper na ate akuibwa mwekoro sniper na ate akuibwa na twana twawe tutwile na ate tukuibwa na kibaraba iri bombere gwikwa kotini onere muntu gwitwa murangiri ura muntu wonde antu bonde bakomenya including mutongerio county ura watumite ndene mutandao au ni MUTONOINA na of course ari bodyguard yetana instructions cia muntu uria ukumutumite uria umwandikite tontu bui kuonia yes mantu directly ja gutonya kiri mwende mutongerio wa county ya Meru na kwithira na riwe irio ne county ya Meru yomba kwithira ikimenya ati sniper na kwire nyetu kugwirwo kwithira at least bakomba kwithira bakimenya na riria bakwaragia auga nyabo bomba kuthithia maandamano so anko baire gubakaribisha tuthithie maandamano turi amwe twinde antu bonde ba Meru tuandamana kwa haki kwa amani tugitagia kumenya na kuona uria sniper ombere kwithira agikua menge uonde boigwe yaru Meru te menge gututethia muruki na tuteta muruki utomba kuanga cia justice for sniper maroka kuanga justice ya family yaku kethira gugwe utekwenda kurua biuria wigitinde ya county pack off wanenja gwaku kwa Murega Baitu no te muntu gwakuria kiuria kuringana na theteri baba kioto kia sniper ni bamenerete rwari rwa gavana rokuwa ati mututigi sniper mbere ya tautoro kuri na antu bamutumirite mbeca na kumuringira thimu onto atongeria baba kuria nimbi gavana amenyere na bio sniper na atumiri mbeca na bunge bari muria nare kiotonyera atongeria ba Meru barakwatanithia na ikuki kia sniper gavana tukwire batwe tutiriti uko na ya turiti number 1 ituje kwena sheria etagwa Data Protection Act no tiomba ku access information ya mtu kwa Safaricom utena intobiere certificate number 1 ya kumake data authority number 2 wena court order mbere otwera sniper na atumiri mbeca ni antu fulani cie mpesa ito kwenda otuoni authority ria wa access ria nayo data eu kwethro ugwete akawari na thimu ya sniper riria aurire so rugotwa narua proof ya kuonania no access ite thimo ya sniper ni unto ukethwa wina court order kana certificate ya ku access that data kwa Safaricom orende tuonia yo narua so narua gotwa kujibwa kungana ogwati no access ite thimo ya sniper wamenya mbeca iria atumiri na ibao ba mutumirite no menye nyanto bara ba muringirite thimo kuma ndetanirie na nthi na kuma nthi rombwa ntona bishop murongo yoyo twinwe Meru
number 1 akwira Meru bonthe ati mbeca ira ichangi cia mwekuru wa Sniper na family yewe ni milioni 86. Ndenda kuria mwekuru uyu kuma nthi rombo kinya mathiko ya Kinyatari kinya mathiko ya Kibakire inawo ibo milioni 86 ciothoranitwe cia muchango. Ndenda kuria we ukire wete kwa Equity orite statement ekuonania ati milioni 86 ni changi. Okuruma MCA beto ibo baroyere mwekuru wa Sniper beta no muchi kwawe. Hakwitho tabia ciaku ni mboru ukenda kuthukia tabia cia MCAs betu ukuruma mithika lentore ukuruma rendekere ukuruma mporo wa bori no kuruma atongeria bonthe ba Meru uwa senti mono giori namba kunete yo kinene utikura hakwitho mutonyo kwa awe korumandre no kuo karita mbeca cionthe iri iritawa na wekira mawakili yara yonthe manene ndene Kenya Murungu ai moyo kinya wakili o Sniper ario na wakili o mwekuru wa Sniper kawa Murungu ario ku teto tisha ukiwanga waikia kotini o waikia antu angana no kwere antu imaratazi bothorana che bateo na mbeca cia wecha kotini nande ketha no kuibo wiki antu bonthe kotini re kankwire Meru yonthe ne yete okira twa kwethira kwa kumuchi aguria etera maandamano yara yatana kuona Kenya yara yete kwaku kendro menya kuthokia Nkulukini bakuria ngavana uyu Kawira na areke utonyera mabisa ba unsunkoni nebo DCI na abaye gitio na kanya barite ngui yo iramba bateri kurita mantu jaja tigana jo jara kugweta DCI tonto te muntu wathaira DCI uraita ngogi DCI abanga kumbejera no kumenya kirambejera abanga okwijira no kumenya kirakwijira abanga jokia mutano nyakwe niu in the government turenda mutongerio ro kumba ku respect rule of law twere kindike ainyeria twere DCI takana no bukuthurete no inyerie ni na mwankera thai tukumenya narua tarigitia narua ntuku ya narua urothitangwa na manda imutano ngina okawira mwangaza toka nitoke na noe mbondi gandi okawira mwangaza noro ngothitangwa isupu mioro IPA omurega na tante tuikwenda otwira baria na peni mono ntu bakumenya DCI soon and very soon bomba kugwatwa. Mkiripotera weru Njuma Kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua.